Bia Kamal ka Nuer online TV channel. Aner mala ken yam we kana jalan ko antilian ka rois ni gwasa me ka Nuer online TV channel to kon kaler tijdi to kon keling railer kana me. An walle shanka jandang de gude kel ka pay de koron kina dang rawi jandang rawi de diech bana roche me bana jelingan walle roje bana linge ki kume SPLM IO shalad no shiken kuäär entere yena shikena ger bana do badana ger ka jaban je kulling ka jan lera me kan kono nyamre ler kan me mi jiram jedit dongo jen chenga nyam ko jiko bi Nuer online TV channel bi jejek go rejen wo jende re lok ka subscribe ka de notification bell der je twany ko de ler ti shwa mala shub ko je gwasa ndana pay ka larech bana roche me bana jeling go rejen wo ba bi char bi jamaratin ka gwaro ko dor gwada danan wo video we ka mangara ke gwada danan wi kam lingten kon lat ka gwata mene bishar bi jato bi nyok bi correction ba bi jato bi me dong te ka mi shro de dur me dong she jan lode gore jen wo bi ja gor pin ba gwasama are lergam bu kon linga manana shala de kume SPLM IO shikan laden wo nene en kume SPLM IO shikan laden wo shikan kuäär en la kuäde ni men ngot re thijiɛɛn wa chikan gwara chikan kwen wuddodien mishale kia kuäär lieutenant general thokshol kuany kia thokshol jen jaram danan cha kuany an thokshol wak jen chale thokshol wak ano thokshol wak jaram danan cha kuany ala kuäär de ni SPLM IO ke jen gwasame jen chaja kuany ka duom ge ken ode gwa ka je kwain ga je gwa kwaran dana tere yen ka me cha yen kirme yadit wooden chwal ke lieutenant general ke first lieutenant general Gabriel Doblam cha wudo mo cha jalas gwasde ko en Gabriel Doblam kan luini ka gwase dane cha kwar SPLM IO officially Shumani Minister of Petroleum Potkang me chaje yen rewi ki juba chala do kan ko konluñ ka kuje mo ala first lieutenant general Gabriel Doblam general mi bumbum ko gwadare kuma ka SPLM IO gwadit ajaram dan la kula rach ka ki dejka la deja SPLM IO entipin Dr. Yang Machar men cha ko kwen gwasame chawraje mo chaje lat nasanelo yet ka kume SPLM IO chikalar no changmen cha Dr. Yang Machar cha je yen re wich ka juba re duar gwadan tetin ngode telemi yere ko kume medan nangare wich ka juba jatin chika jigat Africa Union kanu jiwinten ko keno kon atin go kamalten chika international community me teku Dr. Yang Machar jako be chup re wich ka juba jene katin nasanelo yet kan ne ko kentla officially ki siasin ti SPLM IO wa kan churien bare wi ki juba wa tandien che ko Uganda tandien shiga winden ko ken re wich ka so Sudan ne ko den chure wi ka Uganda tandien che ko Uganda la Kampala kanere kono ci jen boro yi kampal ci winti ko ken ko gorka ken wo de ke yen kirma yadit ka do badanen gore jen wo dara kam wori ka ja reyti jen tamati ne di ko jen dangraw te wich tegatin chairman shaleng no wono an tel first lieutenant general Gabriel Doblam ala kwade ni ngoda yena ka ngoda minister of petroleum Potkang ngoda yena kan dial kan kare jamo term la reko guje katin akume mendit la ko international community so term de to kaka dong mitene de to ko te dier ko dong te gre mu de to ko kane to term la rek me de ka guer chengno men ci ko rishi ka mat chaje ga win mono no kin me yadit dobani kume SPLM IO ka dob dan guje jen wo cha kuin gwen chaje bilat ko jen tactic dan use chawra de mo chaje kwen re wucha ka so Sudan na me magolian ko ontama she wouldn't la kwedini ke Ramdana la chief of general staff
First Lieutenant General Gabriel Doblam cha gwada cha je kun rada dien cha je kun Lieutenant General Tok Sholwak jiram danan biya kwere antama ka dobrana chalat keje na me mugorno de yana ling ka mana na shiben nyok gwas me mande kono nyok milin kone chala do ne la deni Uganda te chore wi ka South Sudan awatan dien loy ka jok ka dobrana chalat keje awalu ken joko ken kan ka kam yoken shop ka 39 billion Uganda shilling ke yoti shop ka 40 million dollar but ke Uganda shilling shop kan 39 billion 39.1 billion de kan kam ke la bo me chikane use ke class bo me chikane use kan nasser kan ulang chati ke ken wo gone yoken nyok gone yote konde sha kogne ko de ne tre which ka South Sudan de ne gang charaj mo chaje kwene kenen on tame loy tanin jokko jigen gujeno cha yutin kono jiken agreement jiken tanke kum kirme yadit wa ken bolmel kana ka tan bolmel chirme cheling on wacha tani chirme 10 million and 10 million to muku ka 10 million US dollar wala 10 million to ko ken ajen ko kuje bad yutin kwa demand gwadme gor ko 40 million US dollar ke 39 billion Uganda shilling ajen do brana chala na mo lo watan yen jen kan wukan wedian ka Uganda men mi don cha agreement den kan nyota ni ka kirma yadit man den biya ngaj bo kum Uganda chawo mo kanate let ka unimis tala de so anytime bo mishran chi ram moran SPLM IO chawo unimis bo rewi ki juba tiaga lungon wode kan malkep ko jan dan let kana ala ken kukan wan kukan coordinate kan rekondela de ni Uganda ajala dan tikiten ji Uganda tela gwan me ken shikanuten chika Congo chalat panano cha de ni ken cha kep la pilo ne cha ko kep tong mi ko Congo ko shiko M23 rebel jikan ko book ko kuje mo cha chu kep ko men jega dan chikan lat nyok ba cha kan nakten ngwasami ko konin ten payo ba cha kan ka Somalia chiko wen winami chiko nyin kal shabab kana wa cha kan nyoko men haka keba so no gwada chiko ten kan la jorne ke yo so be kan lat mi cha kan ka kam yoken la agreement mo la fail shengna menen yana ka muozi gad musebeni no la de jen wo Nuer be kan nak jen kajana kach la kan la jorne ka yomi yoken chiko tuk no shengna ni kirma yadi tama mu mi moy ka yo kan ji Uganda da ngod ba de kan kirma yadi ba de kan yuan mach ko kan pe kan ka yur let kan ka so ladina land mercenary ana tam ci dop ci ben ka je me dong de ke benefit je ka je bi ken yikan ajanta dana ku cooperate ka je kan ne ko ladini Uganda bi angaj bono Uganda botral muditeten kam dien ka opposition party shit ke Bobby Wine gor jen odera kur jen ci gat yeweri ke gad museben ci je no kono mo ajandong ba kur ba je wi ke je gwada dana ci gwan ci liu ki mi ci retire ka kor gwasen be jen antama chede ke liu je control mi de ka rwan ti chuden lot ka che Uganda ci ku je long pin ka kor gwan bar ne me agenda na gora de nyo ya kel men jog be ngaje no Gabriel Doblam Ramadan la chief of general ka SPLM IO cha je wuch cha gwada cha Lieutenant General Tok Sholwak cha jales gwasde Ramadan la kwedi ni ka jen gwasme ene biata kamal ban le ni jegum radien bye bye